بله وکوتا آماجه پیکری یعنی ده چاوره کرن کو افشار هراده که ج عراق دور بکوه و عراق بخواد دخواست کو عراق نبا انیا شريد نابرا امريكا واسرائيل وايران بشتي سردانا علي زيدي سروك وزير العراق جبو امريكا وجفين ويدقل سروك امريكا دونالد ترامب وباشان دفدا كو سردانا ايران كرو دفدا سردانا تركيا جكن يعني مجارن هر سركه او بوكو عراق نبا اني شر دنابر امريكا و ايران داله برياكو وغرا عراق سردانا سعوديا بك الاسبدهيه اروجا بستونه في مه ترمه امريكا بشي انكو باريكاريا سعوديا يا اوبراسيون كي جلك مازن دنافا عراق دا لبرانيا بارزجهن عراق برانيا بيجهن حشد شعبي وكومن تشكدار لعراق هدف قلتن بو اگر کشتنا زتری 20 کومن اندام کومن چکدارو بریندار بونا زتری 30 کسان یعنی اف کارودان گلک مازن دناوا عراق دا دروست کر اکم کارودان او بو کو علی زیدی سردان خواج بو سعودیا انجام ندا هلوشان دیف دا بجوینک بلز هات انجام دان دنابرا حکومت عراق سرک وزیر عراق و دگل چارچوبه هماهنگی اف هرش شرمزار کرنو اول جعالیه که تنوجی 8 شعبی يعني بقالك بتوندي اف هرش شرمزار کرنو اف کومن چکدار جی کوهاتبونا هدف گرتن اتف افكم اف هرش كل سروان هاتنا انجام دان شرمزار کرنو هنك جوان کومان و کو هواد راپورا خدا اماجه فکربو برهفيا اخوان نشان دامان جبوكو تشكن خدا بنن لاوجه هاتينا بهدف قرتن نها روش هاتيه جهورين بريا افكم من شكدار بتايبت انيا مقاميه اسلامي داخاش حكومه عراق دكتن كو برسفك هبا بريا نها حكومه عراق داخاش فانكو من شكدار ذكر بتايبت انيا مقاميه اسلامي كو من دن كو انها برهف نبونيا تشكن خدا بنن تشكن خورا دست حكومتي بكان جبوكو عراق نبا ان يشر لانها روش بروفاجي بوا نها اف كو من تشكدار داخاج حكومتي دكان داخاج علي زيدي دكان كو برسفا فان ايرشن سعوديا بدا ودمك جبو حكومه عراق دياري كرينا كو حفته مها بيتا يعني حفته مها ابي اگر بيتو حكومه عراق برسفا هيرشن سعوديا ندا اف کومن چکدار بخواد برسف بده مترسی دفرده او کنها پشتی هیالاده که وکشنا اسرائیل جوشاره قالوا سعوديا يعني اف هز هي او شان هي كودقل امريكا لهم بر ايران راب واستوى عليك دن وقالوا دبه شاردنا برا عراق حكومه عراق وسعوديا بفرميان دبه جارك دن شر کومن چکدار يعني عراق دبه انيك دنابرا شر ايران و سعوديا دا اگر بتو باوايك رسميه يعني حكومات برسفا ايرشن كومن برسفوان هيرشن كو سعوديا وامريكا لسر اخا عراق انجام داني كو اف كومن چکدار قف كرينا وداخاج علي زيدي كرينا كو بزترين دم برسفا ايرشن سعوديا وامريكا بدن ابا جاليك دنفجي مقدار صدر سروك روطا صدر قوتنك جدا هبو او قوتي جبال هبونا كومن چکدار د عراق دو ردس نكرنا چکن خواه بحكومتا عراق بوه اگره انجام دانا وان ارشان دناوا آخا عراق دو جانج دزدانا وان کسان کدوان ارشان دا جانا خواه جدز داینه جبال وی که دی چاوره کرن پشتی يعني مراسيما چليه امام حسين كو لعراق دي بي انجام دان برسفك دهبا يان لسر اصل حكومه عراق كو برسفا وان ايرشن امريكا وسعوديا بدا يان افكو من چکدار كونها انها بشك جوانان جي برهفين چكن خدا بلند بيجن كوم بگلك توندي برسفا وان ايرشن سعوديا بدين كو لسر اخا عراق انجام دانيا وگيلك بگهن وان كو من چکدار بگهن حشد شعبي كرينا ارمانجو اوا عليك دنجي سپاسالار حشد شعبی يعني بزلالي قوتي ام چکن خواه دانانين
هر کەسێک خوا بە مێرەک دبینە بلا بە هەمبەرمە داخوازا چەکدارانێ دابنێ ez tiştekî ئەف bêjim تۆندی حەشدە شعبی پشتی çi hat piştî van êrişin Eger tondiyên Amerîka eger heştî şabî Suûdiya li ser axa Iraqê hat. heştî şabî demê me pirkê maye hema deqayekî me maye ez dixwazim hûn wê jî binirxînin eger heştî şabî çek daneyne wê destwerdanek li axa Iraqê çêbive bejahî hûn vê îhtimalê dibînin بله انها حشد شعبي افكو من شكدار تشافريا حكومات العراق دكن كو بفرمي برسفا ارشن امريكا وسعوديا بداتن اگر يعني لغوري غوتن داخوياني وان اگر حكومات العراق برسف ندا او دبجن كو ام دبتوندي برسف بدين باشه ام gelekî spas dikin demê mekê ma ودمي همي اگر ذهبن كاكي رناس تشكي ودمي همي اگر فاكري بن افشار ددوما عراق نها وكو اماجا فكري دسبيكي او نخازه بتا ان ياشر لنها بشتيفان ارشن تونديان امريكا وسعوديه اگر هيكو بتا اني شردنا برا امريكا واسرائيل وايران